Wenganeza wathempela ishubile phana ke ndimene yomculo kaMaskandi ngodaba lokulungiswa kwemoto kaMgqumeni ke ibhova likadikadika niyashayiswa ngonyaka ka-2010. Kanti ke wenganeza wathempela sibonela phana ke izingane zakhe njengoba ke besondela kubathandi nabalandeli bomculo kaMaskandi ukuthi ke baphose ke phela ke isivivanweni ukuze kulungiswe yona ke le moto ke yebhova likadikadika. Bafowethu ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela banqala nginibingelele kana ke Mbuso City MTV sithi nje masiqala ngene channel ake wenze kulungile uciphizo subscribe ina notification bell khonza sithola zonke izindaba ke shishayo nazo ke izitrendayo. Hayi ke wenganeza wathempela ishubile phana ke ndimene yomculo kaMaskandi ngodaba lokulungiswa kwemoto kaMgqumeni ke ibhova likadikadika niyashayiswa ngonyaka ka-2010. Kanti ke wenganeza wathempela sibonela phana ke izingane zakhe zisondela phana ke kubathandi nabalandeli bomculo kaMaskandi naba babelandela kakhulu phana ke uMgqumeni. Bafowethu impela ke izingane zakhe zibese zicela ukulelula isandla ke zicela usizo kubathandi ke bomculo kaMaskandi ukuthi ke banikele phela ke ngalakho ke abanganikela ngakho kuze kuzovuka ke imoto ke kababa kwabo. Bafowethu impela lokho kusuzomkhulu umsini uphana ke izinkundleni ke zoxhumana njengoba ke abantu bebele bekhala bethi cha bafana bami nisebancane nina ke ngeke anikwazi baningalungisa ke imoto ke eyashayiswa ke eminyakeni ke engaphezulu kwe-15. Nina nje kufanele ukuba nikwenze ukuthi nje niyofuna ke imisebenzi bese niyasebenza mangaba ke impela kuhlangana ke seningakwazi ukuthi impela ke nivusi ke imoto ke ababa wenu njenganezifiso kwezenu. Kanti ke wenganeza wethi impela yekathulana phezulu phana ke usimiselo khomalo kwindoda nendala kaMgqumeni kanye ke noJobe Sithole wazi wakhulu phana kwiphephandaba ke Ilanga. Kanti ke wenganeza wethi impela ungaboni ngasolinye eqala emva kokuba ke uJobe Sithole ke erepost ke ipost ke kaSimiselo ke yayifaka phana ke ekhasini lakhe lozoxhumana la kwaFacebook wabe ke esefaka ke ama-emoji ke ahlekayo. Kanti ke lokho wenganeza wethi impela zange ngene kahle phana kweyinsizwa ke kaMgqumeni ke uSimiselo njengoba ke wakhala ngokuthi ke impela ke uJobe ke ubulala ke impela ke imizamo ke yabo. Hayi ke wenganeza wethi impela kolunye uhlangothi sibonela phana kuSimomoza njengoba ke impela naye ke esengenele phana udabeni lo ukulungiswa kwale moto ke impela ke kaMgqumeni wathi cha yabona ke ingenza ukuthi ke umngane wakhe ke uMgqumeni ke wayengafisa ukuthi ke impela ke ashiye izinto zakhe ke emhlabeni yingakho mhlambe ke nayo le moto lena ke email wabe sisethi cha impela ke abafana laba ke bancane ke abangathembeli ke emculweni kodwa ke abaqale ke bafuna ke emsebenzi ngoba bakwazi ukuthi ke baziphilise mhlambe ke yona ke imoto ke bangayihambisa ke estrip yard impela ke yoqotshwa bathole ke nawo ke lawo masenti lawo ke amancane. Engakuba ke wenganeza ukuthi uvezele ukuthi phana ke emculweni khona ke izinsizwa ke eziculayo futhi ezishanawo ke ama hit song eziphinde futhi ke zisebenze abantu ke abanjingana ngabo ke othandazani. Kanti ke wenganeza ukuthi impela bese wakhankanya ke nayo uKhuzani ukuthi ke naye ke akavusana ke nje waduma kodwa ke waqala ke engokusebenza ke uMantshingelani ke emaphana egate ke kodwa ke buka manje usikelwe ke izinga wabese ke naye ke eziveza ukuthi nami ke njengoSimomoza ngaqala khona ke emsebenzini njengoba ke singicula ke ningibona uthi hayazi nina ke bafana ke bakaMgqumeni ake nenze kanje ake nifune ke emsebenzi nisebenze ningathembeli emculweni umculo uyonithwala ke ngayo ke indlela. Hayi ke wenganeza uthi impela usho njalo phana kuSimomoza ke edlulisa ke umyalezo kubafana bakaMgqumeni uthi cha impela ke nina ake nizame umsebenzi ningathembeli ezintweni ke zike baba wenu ubaba wenu ke wayidlala indima wayiqeda nani ke ake nidlale ke yenu ningafuni ukulokho nidedema njalo nje imoto ithatheni nise escrap yard iyo sikwa ibe amaphisi. Hayi bafowethu phela sinjalo indaba ke besiniphathele zona thina ke Simbuso City MTV nje ngesehle ngobonde idibana yona ivideo elandelayo.